بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي له العزة والجمال وله القدرة والكمال وله الملك والجلال، وهو الكبير المتعال وهو منشئ السحاب الثقال. الحمد لله الذي الشديد المحال وهو سريع الحساب وهو الشديد العقاب وعنده حسن الثواب وأم الكتاب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع آذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. هم همای جوارینا هماو وهار پیلیو وهار رندیو وهار کمالو وهار جلالو حساب خو لازدینن مكافاتية عن مكافات خن لا جازي ذك جزاو قرون هماو هور چینیا بیرا براشت هورون را مار اوک ارشاون و او هماو پیامبر ارشاوید پیامبر سچلا مار ارشاوید که نور بید ما روشنایی بید ما یر هنزار بار حمد کن شکر کن و صلات سلام پاشگره که پیامبر علیه الصلاة والسلام که اهل بیتی و او پیامبر حق و عدالت و اخلاق رند و رحمت للعالمین که پیوره انسان را عرضنا بر رحمت و معاشرتش و صلات و سلام که اهل بیتی و نسلی و دوامگر راریه
وقتی اون بازونیه اصحابونیه اون باز دعویه یعنی اون بازون بدرد احدد هندکت فداکاری کرده گونه‌ین چی نبین فعالیتین چی نبینسه و جهد و غیرتین چی نبینسه tabii ki Peygamber aleyhissalatu vesselam zaaftan günümünden belki an risalatiz ma nerasen. Salat ve selam püre Peygamberun sarı ve püre kulun humayg rahat Peygamberun raşin kul salihin ve kul ki hidayet Allah'a sür rahmi humay salat ve selam humay pürnun sarı mağfiret o rahmetiye şima sarı gel cemaat gel vayun gel beraber. ما هفته بیاد در حق اخلاق پیامبر علیه الصلاة و السلام ما خبر دیم ایدز لات دین پارچه دین این برنامه چند وصف پیامبر به خصلت اخلاق پیامبر سر ما بندن سبب این مارک یعنی رار آکر و روشنایی براز و ما این اخلاق را یو بار بیار یو بی پیامبر و ما را بیار یو رنگ پیامبر و بیار ما سر چونکه ما بون ما محمدی ما محمد ما علیه الصلاة و السلام وقتی یو بخشه گلون به چینیا بسه مردم بوی گلون کنجا را گون آوک گلون را گل سوی پیامبر علیه الصلاة و السلام ارچنو نسلی را و بعد نسلی را انسانون صالحینون را ما بوی پیامبر گرا بیار گروتش یعنی ما اگر رنگ پیامبر رو بوی پیامبر ما نشک بد بلا کردیسه او زمان انسان بن محروم و ما گره خو وظیفه خو جانار چونکه ما یو امتا وسط امتا میونگره یعنی ما بیناته کافرونو بیناته پیامبر رو میونگر یعنی ما واسطه ما گرا ابوی پیامبر رنگ پیامبر مساج پیامبر باته پیامبر حرکت پیامبر اخلاق پیامبر گرا ما نقل بکر انسانون بینون ایرا ما وازن هم پیامبر بشناس هم اخلاقی بشناس هم بن اخلاق عمل بکر بلکه یو بارز رج قیامت رج آخرت رج یعنی حسابیون وراشش و رج ترازی کمک خفیف بسه ترازی کمک شنک بسه گریه زوار بلکه بین اخلاق رنده و عمل صالحان ما بیش ترازی خو گرون کرد یعنی پیامبر علیه الصلاة و السلام یه اخلاقی رند انو بون هدیون بدنیو بینون هدیه محبت کن زیاد حقیقتا وقتی انسان هدیه بدیو انسان زری براز محبت برازن چون محبت دین اسلامت جه محبت ذات زیاده محبت ذات مهم که چونکه پیامبر علیه السلام دینو محبت دین حس کردش سنی هر ما همای را حس کن و هما به نعمت خودون ما حس کردش اجرافی ما پیامبری را حس کن اجرافی ما دیک بایک را حس کن اجرافی ما انسان صالحین را حس کن و اولادان را حس کن یعنی حس کردش وقتی تو حس کردی چی را تو واقعی کن تجیر خدمت کن تو وازن و حس کردش دوام بکر یا از انسانان بینو را وقتی ما حس کن مؤمن اگر مؤمن یو بینو را حس کن سه اگر هدیه بیدیو بینون و او حس کردش دوام بکر هدیه را قیفون هدیه هدایت را هدایت چنو او رارک ببن هدف ببن مقصد هدیه تپه ذره انسانت ذره یو انسانت هدیه دوجی تخور هیو رار برازن ذره پیزه ذره ته جا برازن قلبی تخور جا برازن یعنی محبت تر راسنون قلب امیرک بین ایرا نومه هدیه و مو واتش هدیه او هدیه ما دون کعبه ما بین قربون بین کعبه و حاجی سارا بنن ایرد ون هدی ایرا بناته هدایتو هدیه یو معنا یو ارتباطکو زافرن است و پیامبر علیه السلام صله رحم سر زاف بنرد و صله رحم یه هر دائم براشتن
اقربه خو زیارت کردن و قرآن کریم دید شمازون دجیا هیرجیا سوره بقره و سوره رعد آیت 21 ayık sıla-i rahim onca ve ruj hasab tersen Allah-u Teala medih aynı kön bun aynı ve her akıl dun şınasnayış ama ayet bist şeşin ve bist hote sure ra'd tam ters ayın insanık ahd huve humay gen binlingun yani canun ve irtibatı humay vaş bir ranayış o irtibat ranının yani sıla-i rahim nikin uca bun en insan ummel lanet kardeş ve yenir yo kiyo zaf khraben ho pawin yani ceyin cehennem bu ayet kadar Bismillahirrahmanirrahim ellezine yanquduna ahdallah min ba'di misaqihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة ولهم سوء الدار. بآيات جوارين دستو يوندزون الذين يوفون بعهد الله إذا عاهدوا ولا ينقضون الميثاق يعني أي عهد هما أنجا وميثاق ندرنن ورويش حساب و حساب خراب را tersin. Ayı ve her akıllı itiyadiz. Ayı fesade verazın re'ardunut. Ayı o vatak, o misak binatı insanın humayt, o ranayış ayı riayet nikin. Tabi o misak çino yani ayı saradaki haberini fakat esası eno vera alet şirk nevraz hak dadi babi biyarca yani hak zekat bir insanın role bikir ve Batı Peygamber'in biyarca o misak o temel husus din ayrıca misak ilahi en misak canun o irtibatı humay vaşt o irtibatı karafnen ve ri'arduna kharabi ve fesade ve razen lanet humay o ayın ser yani ve lehumul la'na yani rahmi humay ra'ay biri ve lehum su'ud dar ve kiyo kharabin kiyeno İtayına lafzı yön mana ayet mi da han muhim sıla-i rahim Allah mahfize bekir eğer insan sıla-i rahim canarsa belki insan yani rahmi humayra bir kur ve belki insan o kiyo kharabın yani cehennem kur han muhim Peygamber aleyhissalatu vesselam çoğu insan beçim kıca insanın ranonyen, insanın sara payatı pile nikeden hakaret biçim hakarete insanın ranonyen ve endesör Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten şmazuz hadisi zaten derhak pile ayık pilekin zinciyen sine gınana ar endesör belki das hadis hadis Peygamber öz yani yo merdumi kurrati o pileti kibir tebse o insan bu cennet nigen pilati enne humaya yo ay diniz en yo hadis zaf yadra mesela tesir veraş az unan astahmiken şmasörüz yani tesir verazın yani insanı kurratiken payatiken piletiken muhakkak hayat yine diyor hakaret diyor yo zillet diyor yo kıcıbiya yani başka insanın yin vera hakaret kö ve yine zulüm kö ve yo zillet yine khud his kö ki o sebaba vakti fırsat kodda nafır ye piletiyor payatiken bu hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kadar Bismillahirrahmanirrahim ma tekebbera ve la tecebbera ahadun illa lizilletin veceddeha fi nefs yani çoğu insan bunu piletin nikün veya zulümkâre nikün veya zorbatı nikün veya zordeste nikün illa biyo bendeste veya biyo zillet veya biyo hakaratı yiyor raj khud diyor ave ho telafi kön yani imkün kodast yo insanın normal yo insanın yani çumariye harap ne yani yo insanın hadet khud bazon tekabbüre nikön pilatin nikön payatin nikön insanın çımkıjra tera non yani ama eğer yo bırakırsa şuma bazon yani ki hayat ye yo hakarat ve yo zillet biyo enho
انتقام گه. ان دیکتاتورون ظالمون yani enik insanın ra yani kombin var etraf şmal ağa ben bek ben çine bölse muhakkak yani hayat yine yo zilletik yo hakaretik inin diyor eğer o kadar çünkü en hadis peygamber hakikaten het ravan şinasaya gelen merdim en tahlil bükür yani belki yo kitap yön sörmüştüş yani yo insanın mütekebbir aslında hakir yani hakir ve fakir. Aydin, hani te şiire şimdi ki asta İsmail Hakkı Türkiye vajbın hiç kimseyi hor görme, incitme, gönül yakma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim. Neyler? Neylerse güzel eylerin tercümeni lazım nikırşım yapıyor. Türkiye zor. Peygamber aleyhissalatu vesselam nüveş ziyaret kirdi. و کنج مدینه بین ان نقطه دوره دید شین زیارت کرده شمازن مارز توصیه پیامبر انو که ما نوشون خو زیارت بکر یو حدیث پیامبر رسون حق مسلمون سر پنج حبیه یونا حدیث دیزون حق مسلمون سر دست حبیه حتی پنجاس حبیز مدی بلکه وقت ما بیم ان سرز ما یو برنامه وراز yani Müslüman vera Müslüman vahar çi hakkone ve yo Müslüman vera Müslüman çi hakkın gerar riayet bikir enema izah ken inşallah. Ama o hadise ben ponç habe enkede yo vakti yo mümin ben nüveş ziyaret bikir. Salam dat mesela salamiye an veş kaydet rabir salamiye daha veş cevap biçe zat mühim. Ve yo davet ket davetiye icabet bikir şer davetiye ya hatta peygamber yok tas şit ve yonuna cevuz yo davet bikirden davetiye anı çağrının icabet kirden. Ene zat mühim. Ve yo mümin vakti mesela şena ve elhamdülillah tebaji yerhamekallah yehdiyeni ve yehdiyakumullah iyana ve iyyakum ecmaîn Allah ma hidayet bikir Allah ma pürnün rahmet bikir. En zat mühim en dua mühim yani vakti en rajonat ve amel rajonin mad وقت ما أنقذ أن باطن دائما تكرار بأن الناس لما ارتباط ينو هما ما نون روى أما أجر أن ارتباط شنو يبسا أن عادة شنو يبسا إير ناس لك ها بنا بيل بيور سيكولار بيور هل لايق بيور يعني حياة ينن ديني أخلاق تربية عادات gelenek çiyo deykon baykon kiyon dezik ena çinya yani ser sofri vakti merdem nişru yo dua bikir Bismillahirrahmanirrahim bay peynir ya Rabbi Türkçeker honzar bar şeker en nimet dedoma en nimet ma bereket de fin selamet bid cun ma bereket bid mal ma qij en kadar bezon yani dua Arabi bana zazaki bana Türki bana ser sofriya ben ser oka ben ser vera ben vakti merdem en vatun varsa binate en insanın binate en neslin nevi humay o irtibat karabi ranayış eğer en kadar devam eder gaflet rason yo nokta kalb ben se kara ne ola iman hin catevinin ne o kafire hatta kafire kalbe biçen. Ayrıca en mesele mühim genel vayun ve beraber enema dikkat bekir. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam kadoma va von yozik cenaze insan vakti mer yo mümin ma yo cenaze di vera garamardım varspay yo çen gomiz eğer nişanasına ne diyor çen gom te hareket bükür o cir rahmet ve mağfiret humay buaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti göre şelik bin, göre kavm bin, göre millet bin ashabın kod, onbazın kod daima meşveret kirden. Vatı yine zikiröten, vatı yin persen şmazın Uhud'd, Hendek'd, Bedir'd, Hubab bin Munzir ve ya Resulullah. Ve ise te askerayı te kamp fırاشta ama ise vatı Allah subhanahu te hareket kinu vatı tuo. Ve vatı mgvero ve mgkarar kudu ve o zaman maci khud değiştir. Ve ise yani het askerayı jav stratejik niyo. Yani ma kamp khud değiştir, ordugah khuma değiştir maşu yuna. Hatta Peygamber vatı Hubab bin Munzir kabul ke Salman Farsi ba ma khat ba ma hendek biraz vatı kabul ke. Uhud'd millet ba ma veş teber Peygamber nu açtım. Teber ve zarar vaşten baca müdafaa bükür vera düşman vendir müdafaa
zazaki vera vendertiş yani vera vendertiş dest kerdиш o peygamber vakti on bağlı ki zaten Allah Teala cir emir kibun ve şavirhum fil amr ve iza azamta fetevekkal ala Allah yani on bağlı kod meşveret bikir yo sura da Kur'an-ı Kerim'in sure şura yani meşveret yani vakti binun nazariyiniz geremerdi bir nazara itibar o peygamber daima on bağlı kod meşveret kirden o peygamber façe pare vakti ki dünya raşe para pul mal mülk o khud hatta canavarda sadece yo bahçe be kene khul hediye kardı fedak trabon o dirhem o dinaro hirse 400 dinara yo rivayet 30 dinara bakın avuzik deyin yiçi diyor pe aynen do aynen yani peygamber khuduma para ca ne verdi peygamber ri'ar denişten yani sel harra ri'ar yani tıp ve ilim rasuğuna nokta ki insan çen ardra bir kur sağlık yer sıhhat yer andaki zarar yani çendik insan ardarış ve irtibat yo art piyabımsa andek hol ama mesela gökdelenun hevrazın apartmanının hashtag tavaka hakikaten sıhhat insanın hol niyo şair mesela haki baş kabl azan ki hak şebi yani verir yani beni her alamet tevazuya ve zerranaya ve zerranıştış ya alçak gönüllülük yani her sembol enya ayrı peygamber serhara ve serhara koten ve yani serhara nunxu verdim. Kinceyi sapiyep. O sapiyep girotan para tabi mayer fahim ki Ceziratul Arab aya mıntıka hava ger hakikaten kince sapiye aya tic şıknana kince siye veya kince renk tariyo aya daha ziyad o nur ve hararet tic gönfusar ama kince sapiye şıknana tabi Avrupa can mıntıka serda uca zeka kince bin yani pragrotiş. عن كنج خورن رج الجمعة قلوا تنبرا أنا سرح آيات القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد هر مسجد جمعي شايشد وقتك شماشي زينت خبيران خمل نعيش خو تبيران و خب بخملنا زينت طبيعي يو آيات الكريمة إنما أموالكم وأولادكم زينة لكم يعني مال شما قشما زينت شماي tabii ki eğer salih bu halalı itadız yok kısmı alimi bu zinet yani kıcın xuvate bilen tabii hem kıcın xu berdiş zinet hem kıncın nevi pragrotiş min cemaat min namazı cemaat temiz pragrotiş buya rand xuşayiş yo insanlar hakikaten bu itrayana namaz cum'i namaz cemaati garamardım dikkat bikir temize dikkat bikir, nazafet dikkat, kinci xud dikkat bikir. Raj cümle yani ma raşun haftegi ma yani her hafta raj raşun ma raj cümleyi ayra madem çen xud nazafet xud pakizegi xud ve temize xud dikkat bikir andek hol peygamber gücü ko hol şuna keden o gücü insanı gücü temin kotab peygamber taraf وشنير و ikaz keder ki temiz biren. Hatta yu hadisi dersin yani haftada hep milyon ziyadun nengun enyun ayın temize xud dikkat bikiren kavmun verinun temize dikkat nebi zinakaret bizaf eriz hakikaten mahe binen erveş tunşyalıkunet insan eriz yani yok kasimi temize çi dikkat neken yani çen temize dikkat niyopsa andek kharabe bana ziyad din İslam'e her hatta din temizi o. Manezi xuvira mekir piyore kitabun fıkıh ma be bab taharete desti bun. Yani okun ra başla bun qeyde okunu temizi o kesini xoşine kesini taharet kine. Yani ama maalesef
tabii Müslüman şahıs olarak temizleme hola ama bacarma, kuçima, temizliği با memleket ما هنجی ذکر رعایت نن اما تو این مملکتان تشین حقیقتا مردم پیسرا نشکن راویور حتی یو مملکت هشیم مالوی نن مخبرده واش ما بنینا ملت تمیزی بموستن بنینا تمیزی سر خبر بدن یعنی اسلامی sadece نماز کردش دیرنیو sadece قرآن وندش دیرنیو تمیزی حیات اسلامی حیات هر تا درسته تمیزی اخلاق و وندش و تعلیم و تربیت و برآموزش و پیامبر تم یعنی دستماز جاب انیزی که سنت کردن انسان وقتی دستماز جاب خیلی مهم وقتی یه انسان دستماز کرد سر اگر یه خرابی بکر خوبان بود از دستماز به دستماز کرد این دستماز یعنی یه زرع و این دستماز من محفظه کرد من دستماز کرد و به دستماز بیر یو گناه بکری و خطا بیر سنیک انسان رجع حقیقتا گناه بن کم خرابه بنا کم و یو انسان هر انسان شما بفکرین اگر هر انسان دستماز بسا دائما دستماز بسا حقیقتا دنیا بنا جنت چونکه از دستماز از زمان از زور نیکن از دستماز چم خرابه چویا نونن از دستماز از لقمه حرام نوان از دستماز از جو حرام لنگ خود نه ارزان دستماز انسان محافظه کنه زر پیامبر وقت نماز کنه جیو بومسا نماز رو کل برنن و جیو قش باش نوتن هو برمنسا نماز رو کل برنن انیزی که حتی یه وقت سلام بدن پیامبر اگر تیناب چونا چینی بسا سلام میگوردن رب پیامبر بون سلام هن مهم اگر یو مردم اومه یو واداد فکریه که یه چند تن هوجه یو سلام داد دی یو مردم تینا هوجه وزون نماز کن و مردم میخوان نماز کن نماز اشکن گرد جواب سلام بد علیکم السلام و رحمت الله باجر نماز کو دوام بکره عندك مهم مسئله چی سلام و سلام هر ان انسان اقتراح هست کردن یه ور یعنی عزیز به حس کرده انسانون فایده داره فایده رسن انسانون آیه پیامبر علیه الصلاة و السلام خیر الناس من ينفع الناس و شر الناس من يضر الناس حال انسانون او انسان ترا فایده بینه و خراب انسانون او خراب کن و انسان ترا ضرر بینه حتی امام رضا yani توی هشتن پیامبر علیه الصلاة و السلام یوراج امت ترا و فلان کس عندك نماز کن عندك راجع کن انقدو يعني نافله انقدو سنتی انقدو عبادتی انقدو امام رضا و عملی به مردم انسانونا یعنی انسانونا چقدر گیرن ترا معامله به انسانونا سنین و دورانش حرکتی برای انسانون سنین میر آیرا بحث بکردن ضعف سجدی درگیر ضعف عبادت کردن ضعف رجع کردن حال اما اگر او ضعف عبادت کردش عمل و حرکتی به انسانون بینون از کن رند کن بز کن فایده دار طبعا اوه نورون علی نور اما یو قسم انسانون است حقیقتا نماز کن رجع کن اما وقت یو احتیاجی یو دستگیری و یا بینات بینن خرابه کن نبن حتی ضعف رما اشنوان انسان طبعا بهانه نبن دلیل نبن میارک نماز کن اول فلان کسی زن نماز کن ماهی بینه yani اگه نماز کن هستن آیه سوره قرآن کریم بن ویل للمصلین yani وای حال یک کسی نماز کن اما حق نماز جمعون و نماز رو ضایع کن و او خود نماز حرکت نکن و الله تعالی آیه نردن وای حال شمار وای ولی که شمار مازاد که او خدا باشه یا مردم بشین ترا یا حاج بپاوتین و یا احتیاج عرض بکردن دست ونگ آن نگیرن اگر چی نبینیسه پیامبر جیو قاله وشبتن جیو نصیحت کردن یعنی ونگ آن نچارنن و که پیامبرید که آل پیامبرید چو محروم آن نگیرو ان عادت و انا جمعیردی و دست کرده پیوره کجا پیامبری دیز
بیا تاریخ ان شاهد امام زین العابدین وقتی شب حاج عبدالملک بن مروان شن حاج اونن پیور حاجی حتی یو گنج گیرن اومه و چو التفاتی نکن چو گیرانونن طبعا به نزواری واشن خلیفه و پادشاه ون انا کم انا ملت ان حتی یو اومه پیسر طبعا شاعر فرازدق او وقتی شعر فو مشهور بون مدح امام زین العابدین کن امام زین العابدین سید الساجدین ون انا یو کیراو او کیاد یوربات لا بآية لا هن او كيرا شو لا ناشناوت لا يعني نيا يوربات نيا يعني لا إله إلا الله شونا إله شنو نيا بيا الله يبينون نيا بيا نيا هن أجا شو إنسان شو أجا نيا ناشناوت يعني لا ناشناوتا يعني كم شو أجا سر أجا واشتي خوه پیدا كيو حاجه اومه را گروتش و دستبنگ نگیرو پیامبر علیه السلام دائما تبسم کردن اما به ونگ پیتا قهقه چی نرفته یعنی ونگ پیتا نوین اما دائما متبسم و حزنگی ذره دب انه سر هفته بیارت ما خبر ده اما حلیمه دائما ورنی یرسیه و خشمیه گروتیان غضبیه گروتیان وقتی کیفیه جاد بیز خوشنود بیز veya yersbeğer veya خشم yani خشم yersbib ama her haleti çare غلاف حق یه فکر نویجین ایت از واسم بنه وندر پیامبر علیه الصلاة والسلام قرآن کریم زن و ما ينطق عن الهوا یعنی هوای نفس خورا خبر داشت و یاریه یز راشتا وقتی گرس بیو خالص واتا راشتا وقتی کیفی وش بیز واتا راشتا و انسر یو نقطه اشمار وازن واج عبدالله ابن عمرو ابن عاص لاج عمرو ابن عاص یو genç ders bir sarab ama zaf zeki, zaf akıllı, zonaya, wende, peygamber çine vatesa ye ayhal nüştem. Yok kısım sahabun çike, vaşt mani ve Abdullah her şey gelmesin, vizik beşir, vizik insan. Ana haber şey gene peygamber ennesor yani deca günahı, vende sahabu khud و قارش عبدالله میگه از الله یعنی گون محدث کرد از سندونن قسم به همایل یعنی از یرس بیز کیف مجاد بیز یعنی چره بی حق مفکر طویل نویجن قارش عبدالله میبین وندرن عبدالله چنه اشنور و بدرس انه سر işte hadis filan numenüştiş veya o menüşteki veşne o niye peygamber vat menüsyano peygamber tefsir Kur'an'ı peygamber eğer hadis peygamber çin yapsam manişi Kur'an fahm bekir esaslar sopunca sa cevap veren seferberlik birazdan haydi hadis peygamberin kum yuzun biaran piyasar peygamber qemmen be qennünüşt qaaygi bir yok kısım veşne ana mesela hakikaten gelmerdim sör vendir ama peygamber Amerika vat ve beniz قدو وحی کاتبی بی حدیث کاتبیز بی حدیث نشتیان yani sahabun gırdun ve İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hadisi fakihun ra alimun sahabun ra rivayet bi aynı pe amel kirden rastgele herkes ra hadis kabul nikirden rahimahullah از چوب زاد پیامبر ترافو کردن زور کردشه زور کردن را و زور کردش را زورون را زافو کردن و پیامبر مثلا الکذب مفتاح کل شر زور کلید هر شر و خرابه و پیسه یا و یوم میاره که پیامبر علیه السلام حد پیامبر را و من وعظ بکر میرو نصیحت بکر پیامبر و زور بکر
انا پیامبر طبیعت انسانون بره احتیاج انسانون بره رچته دین انسان و ان میارک شه فکریا از اینکه با هونتی المهد و از اینکه سواشی پیامبر هست با انا خرابه کرده اولش نیا نبه اولش اس نبه از زور بکر میکرده اما از زور بکر مرا زور مکر یعنی او یو باته او پیامبر یو باته پیامبر او میارک آرد استقامت سر آرد رار سر میارک پیور خرابون را دست کاشکه و بیو انسان حول عندك مهم يعني و اما الصدق و اما السكوت بحق يعني طويل پیغمبر را فکر نمیجن حدیثی که مشهور يعني اما صدق و اما السكوت يعني یا doğru باش یا راست باش یا ذک سکوت بکر يعني ضعف خبرداریشیز حول من کسر کلامه کسر خطاءه کمی ضعف خبرداریش بکر خطای گیزک بین ضعف خطای ما ایرا daha ضعفه پیامبر هر آش دست گیره دست شهر دست کنجیر رویجه گروتین یو نعمت همای قجک نو مارتن چق نعمت قجک دیدن پیامبر پیل او مارتن و گرد او مارتن و انهی که شماره وقتی یو فیاکر نوار راسا یو مشمش بدنجی یو آلش بدنجی یو سای گروتیان بوی کردن ساوتن چمون خورا و واتن هدیه همای و مار بسم الله واتن هما وردن انقدر شمازک قجون خور انسانون ورد گنجون ورد یو نعمت وقت وین بسم الله بنه پیت واجن النعمت همایو بنه سر خبر بدن هدیه همایو اگر میوه تازه یعنی خود شمان را سوین شیواتی هستا و اجرا په بیرن و حمدز خبیرا مکرن ورا کی خو ضاف لطفکارن ضاف نرم حس کردن و وظیفون یعنی ان هول شما ان خیرن شما او کی خور قجون خور خیرن یا انسان است تبرا ضاف هول انسانون برا ضاف هول اما شکیه بن عادر yani vera ciniye koy, vera kıcın koy. Yani şuma vazın mesela bir insan beni yani der hak ediyor hüküm bil. Kıcın yara persen, cine yara persen, aile yara, aile hatta teyit ayet çi hüküm bun. Yani ayet bunsa. O mühim. Hakikaten ne söyledin yani yo insan eğer tabara insan ho, vera insanın ho, o şimdi koy ben adır verdin kıcın o ve قال خراب انت را فكره بجين محبت چینو قجون را نزل حس بکر جینی را نزل حس بکر ان مردم پیامبر علیه الصلاة والسلام انسانی کو شر انسانی کو هول نیو وقت سفره رنیسا و پیانون اومنسه سفره نشان رو کردن در هر کس و راحت یعنی yemek ویر خو بور و در کردی سفره زک سنت پیامبر İtalat-ı maide min sünnetin nebi. Yani kardeş sofrayı alal acele verdiş holnuyor. Eğer mesela tıp ve ilim mesela sıhhat ve selameti bun yani laz verdiş fast food bejo payra lingon sara ayhal alal acele yani hem nüveşi sindirim vecene hem sinir vecene hazm müşkil ben müşkil ve siniriz yani xeripin asabız xeripin ayra çen Fransız en adet hol takip ken sofra zaf ken der. Hatta en Avrupa'yı maravun مش ماده ساعت يو يمك بوجين اما 5 دقيقه على العجله شموين او دون آلي او كده نيوم حقيقه بالتأني يواش يواش حال بس سفرات بيسر اميش زاف مهم اير مثلا نيجي اوروبا يعني مسلمون جيتيا از يونان كان بيتكم سا عائله را 20 عائله هر روز يعني بيسر نبيا يمنون يو ساعت دست دون يو هوت دون يو نو دون سفره زاف مهم اگر موازن حس کردیش ما زیاده علاقه ما یو بینون زیاده و ما یو بینون بحثم گرا aile mensubi فرد aile ان kim ser sofraya bir piyasar به نومه همایا دست بکر پینی سفره دستیو دعا بونیان و انسان همای بشناس و نعمتون همای را همای بشناس و نانکور نیب نانکور انسانون بنا
kafiri. Haya beşini bir peygamber nüverden ve pize xuzik yani zaf da nikirden. O hadisi meşhur izliyoruz yani rivayetten. Hiri cekiren yani hiri rayo okir, hiri rayo verir ve hiri rayo riz hava eri bu. O Peygamber aleyhissalatu vesselam tena yemek nüverden. Hatta makturse Hazreti İbrahim bun çırayı tena yemek nüver Peygamberiz yani ya kiyekud ya kıcın hua ya aile hua ya ziktiyor misafirçi daima vaşen yani insan yuva yemek buyur. Vakti vaşen şiriyor kiyerdik haya izinli göreten hiri gelin eğer izinci nedirse hatta kiyekudiz haber din yani belhukun hamaşin zerra vakit huzik taksim kirden be hire yani kirden hire parça yo vakit samet kıcına o kiya o xabata o samet hua ve samet onbazon hua ve hayasır abini vazن itya vendir. Peygamber aleyhissalatu vesselam hayadar zat haya hatta yani hayasır zat ziyad ravatı Peygamber aleyhissalatu vesselam çend hab vatun ma itya von çünkü haya ha benavin haya vakti birbirse imuniz bönbin haya vakti birbirse iffetiz bönbin haya vakti birbirse bi hayayı ve bi iffeti bana ziyad. Peygamber aleyhissalatu vesselamın innel haya zinetul İslam yani xammelnayiş İslam haya var. Mun her yo din yo xeslatiye yo xulqiye kon verni İslam'ı xulq İslam'ı verin haya var. Haya zaf mühim. Men la haya lehu la imana lehu. Yani haya eğer şunupsa iman şunu. El haya'u şu'betun minel iman. Haya yo şu'be imanı. Ve ala kaderil haya tekunul iffa. İnsan çen haya darab, çen haya bikir, cini bana cumiyar ben, handik işkin xub bepav, iffet xub bepav, namus xub bepav. Yani derece haya, derece iffet he piya giradeye, piya beste. Fas afdalul haya istihya'uke minallah. En haya ve pil insan Allah'yla haya bikir. Reddetini mavun bişarmaya, xora bişarmaya. Humay Rabbi şarmay, insanın Rabbi şarmay. Hire hemizlik mühim yani insan hem xura haya bikir, hem humayra haya bikir, hem etraf xura haya bikir. Yani yo insan vahar izzeti nefisir, vakti yo xarabe kese xura haya kin, vicdan xura haya kin. O azze xura yani benlik. Ya qazan göreken, qazan hayasız iken. Yani zaf mühim. Hakikaten haya ve iman peygamber var. Seyor rasni yani debbendiye rasni dedisini ki yo binana lafnayı yo binune o kadar haya ve iman lafnayı yo binune yoşesa o biniz şun haya o racul min nefsihi semaratul iman yo insan eğer xora haya konsa ene fiyake iman ya meyve imanı demek ki iman yo qaim pit kuvvetün ve semereyi meyveyi fiyake imanız hayava. İnne li kulli dinin hulukan ve hulukul İslam el haya. Her din yok hulkiye yok xeslatiye mesela Hristiyanı bun haskardiş kun verni. İslam'ı haya kana verni haya mühimma ene nek haskardiş çinu. Yani yo kısmı mesela fadakarya semed mesela hamasat kun verni yoyd ما يو صحبت و هر پیامبر بیو خصلت ده خصلت کن برنی ان بین معنی خصلت بینتی چنی اما انا ده ضفه دین اسلامه دین حیا استحyi من الله فإن لم تستحyi فافعل ما شئت الله را حیا بکر و اگر حیات چنسا چنی کنسا بکر yani hin zaten takdir الحياء يصد عن فعل القبيح كحياء مهمة çünkü haya insan xarabira, pisira, günara, zinara, her şeyle insan muhafaza kanıyor. İnsanın vakti xora haya bikir veya insanın haya bikir veya humayra haya bikir. Zaf günün, zaf kabahatın, zaf pisi, zaf xarabira aya haya yefinana bir.
الحياء والإيمان مقرونان في قرن واحد. حياء وإيمان يعني هي يو بنده سيل يفون يو بنده يو شسه آیا بینز او بینز و آیا بینز شنو. استحي من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. همای را بترسن یعنی وقت میونیک شما يقولون میونیک او میونیک همای را بترسن اشکرا قدو شما اشکرا انسانون را حیاکن ترسنی حیاکن او قدر میونیک همای را بترسن çünkü إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سورة إبراهيم yani Allah Teala ardın asmının tavu yara khafiniyor tavu yara miyoneke mal asa yani miyoneke ayra yani kadokta aşkara insanın rahayakin tetena men ma fikri ki huma tenevinin kadok insan pevinen daha zaf te vinen. Ve İmam Ali Aleyhisselam'ın men kesa'el hayâ sevbe lem yaran nasu aybe. Yani kumek libas haya peragirse kencun haya cilun haya kuratsa insan aybiyen nevinen. Yani haya seyo cilarında seyo cilar aybun ki nemnana o kadar وقتی انسان حیادار جل حیا پرایرسا عیبیه این اشکارا نبر عیب چیر نبرازیون. ایتا ما امپنی آیت ماون یا ایها النبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يعني ما تشاهد أرشويد ما ت مجد جار أرشويد ما ت شاهدا وما ت tersna yok aşağıt yani te insanın tersnen te insanın müjde dönce ayık hol te müjde dönce müjdon dönce ayık xarab te yin tersnen ayık xarabe yin ram. Ya eyyühen nebiyyü inna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve da'iyen ilallah biiznihi ve sirajen munira. Te insanın vendin het humaya be izin humay ve te seyo lambay seyo çılay روشنایی دون ما اخلاق پیامبر بود چون که اخلاق پیامبر ما روشنن ما زینت دون ما خملن ما کرن و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا. yani ayg mümin ayg hol ayg amel salih ken aynı mecnun beci ki yani Allah Teala yenhat Allah hat yenir yol lütfek o ihsanı ko pil öz. ولا تطع الكافرين والمنافقين. كافرون ومنافقون الإطاعت مكر ودع آذاهم يعني أزيت ينو أو رنجين جابر ترى خود برب بيار ترى خود بباو وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وما يقول توكل بكر وما وكيل بوكيل مال كافيو بير كافيو بيرنونز كافر وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل ما وحي يرمال شنو ما ير توكل كين ببيند ما عند حبيتم بونو إتا عند برنامج خو قفلنا شاعر بون وما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يعني ما خبر دون ما فون ما بي باته خو پیامبر مدحنه که ما بي نومه پیامبر باته خو مدحکن باته خو بنه کن او ay diniz kadu Mevlana Celaleddin Rumi vun namet bemana ta ebed az tu roşen canhayma ey kafile salarema fakhre cihan Mustafa. Numet ta ebed bema cunma ruhma roşnayı xutragin reis karun ma ti fakhrena dünya ti. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.